Ngatho munene undu wa gucoka karagunianika audio ino iratuika ni leaked ya Triza. Maundu riu kuratuika makorirwo makihanika before event ya Triza na maria makorwo makianikwo guku online maria Triza aragia iguru ria arata ake na Karagu akorwo akiripost audio eo on his Facebook page na ni kaundu kuonekana kwaga gukenia Triza uria Triza akorwo agicokeria Karagu na ere acio mahana ta maingira njokanirio ya miario. Triza akira Karagu onake akorwo akimuprotect tondu ni nyina wa ciana ciake na miario eo ya Triza plus audio ino liu kuratuika ni leaked yakorwo igituthura gicanjama kia miario Akenya amwe makiaga gwitikia ati ni Triza maraigwa agiukirira arata ake na agakorwo agisupport Karagu kuona arata ake ta Wanjanyarari aria makorwo makigwetwo thiini wa audio ino ni Triza ni andu makorirwo makirugama muno nake riria akorirwo akiyumiria na akionania mateso ma kihiko giake na akiuga ati we ni athiete through maundu maingi maritu ni undu wa kihiko kiu andu hakinyite akaigwa tangi nina na riu andu makihahuka muno ni kuigwa ati uyu ni Triza uria ra protect Karagu uria ona ndagikona imwe atari aramu protect na riria Karagu agikorwo akigwa ka audio gaka akenererukite muno ahanyuka page-ini ciake na akorwo akika repost kaundu konekana guthigitha Triza na Triza akorwo akiaria na anirira muno akira Karagu onake akorwo akimuprotect na thini wa audio eo kuraigwika Triza akinegena muno ni undu wa kuigwa ati arata ake mari na kamubango ga kugiria Karagu ndakaingire thini wa event yake. Audio kuratuika was recorded before event eno ya kuria Thika yanjiriirio na gaka niko ka audio kau gakorwo gituthura gicanja kia miario atete thigari ati magaikia Karagu ati akahingiririo. Can you imagine what is that? Wajeta wala muhingiririe ta we hindi yo kwanja aru ndigwetekira nona no koni social media mekonia ni for all the mania ni for ne guthi kuri matandu ari ati no ndiketekira ati nigetha ndikia barare ithe wa ciana kiagirwo gitio hiyo hapana ni ndaumire gwake na ena iteo ciake ta ithe wa ciana na ndire hau